Nenganie kondo andeto yake kiwea nikicha omondi katika kithaitho chauo cha Adhiani FM. Amen. Enda kunena andeto yangai oko kubi na gwithukesia nikuseo nundu tanethukesia ndu bindu ka maisha makwe kala ukubika kukwa kwaki. Ethani andu methukesia na nese ne kwithukesia andu na ti andu anini ni andu aingi. Ne magwitha na maisha meke bathukani okwambia oyu kuthina mbe. Amen. Enda twimanicie okuma omuthea o umwe ebuku-ini yake Aevelania kana wandiko-ini wa Aevelania kana Hebrews chapter 12 kana kilungu cha 12 na muthea miongo 4 gwisomeka kikamba tau na kwa Yesu mwiwithanithia wa utianio mweu na ndakame ya kuminzangiswa ila inena nesa kwila ya veli itangwendo tungilila kenda nisise kana ningoto anga nesanga na kwa Yesu mwiwethanithia wake utiane omweu na ndakame ya kuminzangiswa ila inena nesa kwila ya veli bauni tatata niswa tewa bena ndakame na bena ndakame usomete wewe ndakame mwe lakini kwina ndakame ya veli na kwina ndakame ya Yesu Kristo siatwika ndakame ile na ndakame etwika ni kunena na ingi ni kunena lakini we mwene na nesa ngambe welengi anayongwenda tusiziende tuisu edukesia isitwa ne ya Yesu Kristo na tukiathi mwana twitha amabala tunatua nundu mundu ana kila muthenya kuma bako thi bandu bala bangi nenda kunena kana thai wa chumbe winthakamene yacho nenda kutungilila kana thai wa chumbe winthakamene ya ichumbe Amen. Na ila kwethwa na thina katika walani wa kumetia ile andu meya makekwe DNA DNA kenda igithwe we mwana ni wao nundu no thakameto no wetagwo sindu ingi nikengana sindu ingi nitibindwa waikatio ndungi lakini ndakame nine na uo kumuthena kuthiulongi na ndika binduka twitagwa ndakame ile ndakame ya Yesu Kristo na ndakame ya Abeli nenda opanini kusisia ndakame ya Abeli na chau ndakame ya Abeli ni twisinesa undu ekwe ni mwana ya Kaini na amina kuwawa ngai asia no kwewa wasia wa ndakame ya Abeli ukimwika ila kuyulu wenda achau hebaniswe wenda revenge ndakame ya Abel nene na wevanisyo ndakame ya Abeli nene na wevanisyo uwe bindela tweka andu maundu mathuku maundu matema kwaila ndakame ya andwasu ninena neka nena wevanisyo na nuka atebechie kwa delete kana bake kwa kindu kingi cha kusia kana bake ndakamengi ikavindwa ne bali kathina andu ala twikite nai andu ala twalile kwikanesa twisibenesa ndakame yoni nenet ona itu iba studio ona yu kwithukisia balawi onetha no ukomete ndakame no ikunena nekende ya kunena nundu ndakame ya mundu inena wibanisyo nene ya revenge inena wibanisyo Amen. Na ndakame ya Keli ndakame ya Keli disi yukite kunena yukite kunena uwekeo Amen. Ndakame ya Keli yukite kunena uwekeo na udhatsio itina wakwibanitsua ni ndakame etu ya mbe ila yochina bina ya Abeli nitukuona ndakame ya Kristo Yesu neyo inena maundu angi maundu maseo maundu makwekewa maundu makusonga na mbe na maundu kumwa thina nusu ndakame ya Yesu Kristo atondo netha na weta bumbe nikana thai wa chumbe windakame ne yacho ilangu nene ya revenge nena nene ya kwa wasanga lakini nenda kunene ndakame ya Yesu Kristo ni nene ya kwekewa na ukithi tambia ingi iyo langu bewela winayo no ukithi bandu bange base yango no ukithi bandu beno tanu munango nunu ndakame ya Yesu ni nenie na obate kwitikila na obate kumbula na obate kuthengea katika mamlaka ma Yesu Kristo na ndakame ndi neno bo waku andu metu waku na bena ndakame ya lito nena meya ya kikamba na twinena kikamba nekana ndakame ya mbui andu ni mona dete no neno seo
ikanena oseo kwa musi ikanena oseo kwa utongoi ikanena kindu kwa kingi lakini ndakame ya mbui ndi ambayo tangia mundu na ingi onatwathi ukazwana tukathinzwa ndakame ya nguku kuma mwambi okubikazwa nguku ndiezo okua kindu nguku tia kukua meiyo netha tuitumia ndakame ya nguku twithina inthia nenda kuya andu manga ini mume thinani wa kuthinzwa nguku ndigua meiyo ona ni ba kuthinzwa ngo inundu ngo ini igua meiyo na ni twithina igua meiyo lakini kuthinzwa nguku no kwa mana ta muzi wa biti no wathite biti sorry ndakame ya Yesu ni kunene useona ni kunene na otoni nundu mundu nugua ulongi ukagua mwana waku ukagua kibeti kike wau ukagua mweme wemu wau ukagua meiyo yake ndakame ya mundu nikua na inundu twe mubwana wa Ngai tongwe na mubwana wa Ngai enda kwazia kana ndakame ya Yesu omundu ne ngwenda prevail na kenena useo ikinena wekeo na ikinena ya prosperity yani within ya nene akuthina mbe ikinena mondu maseo kwa kibeti chaku kibeti kika kunene anesa mwenyo akakunene anesa na wanene wanesa ni nya waku walika wathimone kulika isitwa ne Yesu Kristo wanene wanesa ni mweme nundu ni a very big authority mondu ni mabinduka na akenda kakwike na indakame yake ya utu wekwa naye na yondeka nene revenge kenda within itadinesa ndakame ya mina kunena dinene ya kisomo kiseo kwa musindakame ya Yesu uketha mutiundwe wa kisomo biu mutiu waliana hata wake umo lakini umundi nitukuona matunda ma ndakame ya Yesu ila ya nenye nundu wa mutiu kisomo chende kuendea siana ikasoma kisomo kiseo siana ikakwata mawe ya maseo atumia na ibeti mageka biashara nzeo nundu ndakame ya Yesu ni ya nenye about that family nenda kwa kila mwithukisia umundi netikile na kitikila in total kana ndakame ni kunene na inene ayulua kila witi na kila utesi kila kwenda na kingute kwenda nundu ndo amboche ndo takizi kubigela wizo kemanya so ndakame ni kwisonena kunena inene ukithina ngale nzeo ukathina ngale ya mugo ukathibate thina nundu ndakame ya Yesu ni anenie yulua aku ni anenie yulua muti waku ni anenie yulua ndua ni anenie yulua utongoi ni anenie mondo mamuthembozu inena atende ndakame ya Yesu ni nena about prosperity kana kuendea neza kuthina mbe na nuisi ebuku ni ya Yohana balua wa Yohana wa katatu nundu no kilungu kimwe enda tusome muthia wa keli mwana sa wikala atatu zizie koko wata ba na Ngai asi atatonda kamene na diguma ndakamene tuikala ba ndakame ya Yesu Kristo atuokelie na kila mundu achacha mundu ni muokelie no yane muokelie na thuko mimanga itu ichokelwe ili tuyomba mako thina tuyomba mako manda zindu we wetu enjoy glory yani tu enjoy utangio tu enjoy kuthina mbe enjoy zindu sionde neta na sionde hebu soma hiyo mstari tusikie ndugu mstari wangapi wa pili unasema mwendwa ni nguvoya nikana wathimike maunduni onthe na withiwe na mwimuseo ambako zioganetina mwendwa ni nguvoya mwendwa ni nguvoya nikana wathimike maunduni onthe mwendwa ni nguvoya wathimike maunduni onthe pati ala chao all means everything minus nothing. Ko ningu voya. Kana ningu voya whichever the case. Kenda wathimike maunduni onthe na atonga mpaka ayuweta bina wamwe. Kwitho utena bina wamwe kwitho utena mwimuseo kwitho chadwa kwitho wina maleno mate kuthineza hai uzine thina uzine thina munene muno lakini bamu iwa mwendwa ningu voya kana ningu voya wathimike maunduni onthe pata ikindu kina atiala onetha nikibona kila titizito no weta na kila titambo weta nichoke mwanga hiyo kwa jai wathimike katika kindu kiu isitwa ni Yesu Kristo with the way na mwemuseo
oundu ngo yaku yathimikite basi ibu ni bakwata kwete thina ngo yaku itathimikite ni balika thina lakini nenda unene ai sindwisi ikika unu ngo yaku ithiana itha ngo yaku ni ya uwani itha ngo yaku ni ya gutetindio itha ngo yaku ni ya kumanea no wathina yu athukanga jalone yu we mwathime izibeka bathi twita iyo keweta kinaona metuki mwana zawayo mwana chalo kina kando tuvituke chalo kila tuendete nichakeza ito na mboya mwana zawayo mwana chalo ekune kando tuvituke mwana teka kwe mwana chalo ethingetie ina tioketina nenda we usonge na mbena chalo ki kenda tuone maundu maseo maundu mabata maundu magetumi with the maundu mawathi mawina gwo kwa maundu onde hallelujah amen maundu onde mwi museo we wawithe na mwi museo bayingo mundu akwikala thianu tone kindu kithuku ubo akwikala tomeleje kindu kithuku ezine kia x isitwa ne ya Yesu Kristo na kwambia inda tekezu tuyeyu amen eso besitwa ne ya Yesu Kristo uloko mia jadwa ulona muja jadwa yo na ziondusi nuthele sitwa ne ya Yesu Kristo nundu bendekana twithe na mimiseo bendekana twithe na wathimo mwingi bendekana twithe nyumba zitu cia biashara nisio ntheo bendekana twake ngoloba bendekana twithe na zindu nene nundu kwa ngai ba ikindu gitevo no uota na komania kwako na ngai akakunengeke uo kwenda no uota na komania kwako na ngai ukoza kilo kwenda nicia isi andu ila mendete kuthembea ngai magathi mundu angie gwa akabwabwania matambi akayaka leja toko igizia ngai that is lack of manners ndovotie kindu chubuneza na wabotie bukithembeo ni bia sure kaneki ya neza uchumya umya kilo babona kilo kwenda ite wenda mwana museo ijaba u na ndugeje ya no chumya no kumya na kiu ite wenda kindu kiseo wa mina kwike bukithembeo ni uchuma no kuma na kindu kiu ite wenda ubosio uchumya kwoko ite kwike ndembo nengane na ndaya tembea na ndaya kwa ngai na ndeto ni nene tenesa ikuti the direction yesu kila tukwenda kwambia yu nicho chuchukite no kwa matuga sino kwa gitundumo keu nicho keu chukite ikia intoto gitundumo chu nicha kilo kwenda na nicho kwata na bai ndeto ingi maundu monthe ni makwetha maseo ona katika country nitikwetha na utawala museo nitikwetha titumbikitwe nesa ngai bai undu uteka no correct andu ala thuku kana kamathuja ngai ndekindu chema itheme kindu kina thina nikikubindua nundu wathi wina wani waliula ungai ni waliula akaliula utongo imuthuku akaliula utongo imu witina akaliula utongo yute kwikandu neza akaliula ukoka museo na kwa adwi katiyu no abete mundu onethe umundu ani binata na wabetwai wathuka ngai nitikwemwa ni chalo bateke kindu kitu ndakame ya Yesu ithenenete nitono nena utongo yukaliuka nitono nena utongo yukoka kwitu nitono nena utongo yukambata nitono nena tukabetangwa tukabetangwa latemie be andu mageumo nundu ni mabetisie manena undulanga yutendete takuvuthia alama nena ana beba waguo magitwika menena na bebongi atumeigwe mikeke wanthine la yugete Matthew 12:31 neta ni lilikanyo kana ni Matthew 12 what 31 huku yandu matake wa nundu ni mabetukanisie matambia maondo ange no weke wangi ukekewa lakini wanene labeba nai ndukeke wanthine la yugete anasa na etwasa endwa enda umundi tulike ndaya ne angai maune mangai matambia ne mangai wathimone wangai na tukiboya twi mwamba nundu wa mabata ala twinamo umundi nisibe mundu wandikwa kujute mwako yake nyata na bandu bangi na nukukia twimunenga na mbe wangai amen one operation ndake iwa ina thina amen at one time name wa unenda kuonenga na very short testimony at one time name wa na iwe ne twa India na kwandikwendo ithi India lakini newa Nairobi hospital no ike kindu chu na mino lika katika theater na kila kindu ki prepared kenda na operate dakitali ogazia nene tungwe nene on Monday anadio mwana Monday ambia ne mwichiba olindete
nandaka me agune betie na bypass na yune kutema ne kata nandaka me ne endie na bypass na ezo dwika after 2 weeks ya dwika ndola me nandaka me kodi na bypass in Africa not Kenya na nimesikiwe na ndweli na umana usi ukunena na onge ndimwezo na ndikwenda momana ndigeza na mazoea mako mana si ndimwezi na vina iko ndaka me akwa yungunena yende na bypass isitwa ne ya Yesu na mondo magoneza ni mabinjwe ni satani unu ndaka me akwa no madhi na bypass madhi mapeta madhi pe tekula nyakingicha uningira no ali kama ondone mazeo na ngainu wakokelia owo tuko huwa omundi be ando maisha mo mabinjwe na magobeta na bypass katika isitwa ya Yesu. Amen. Isitwa ya Yesu Kristo. Na ndaka me amino beta na bypass basi you are saved. No getha wili otakwa no mkona alamu mbena no mutende mkona no ngodize bizio wako. Ndo ndaka me abedie na bypass. Na kuba ogendu chaku ngwenda gebeta na bypass. Alama zi ya mama nanga yenze ambingi no getha netadinesa. Anasa endwa nengwenda tuboye. Dana mukwetekela na nese ne mukwetekela. Tuboye twe mwamba. Ngai wekebelani chagu chate na usumbe na wendo mwingi nene zeneza kwa kubaike ndoke kandine la yukite kitekela kongamana kwa yu na ogenenga matambia mailu na ogenenga asawitu kunena na kwa asawitu nondo bate mumo netabetisi lakini nondo nese nombendete na nene se nombewa na nene se nombewa mwe itu inando amwe medukise yu na manenga na kwa asawitu kenda la wa umabosi mwe yala wa mabwe oyu esitwa ne ya Yesu. Amen. Ala mena thina wa ki family ama mene meikitie angeona ne mowanie mwe ina manenga ne kwa sawitu wete maisha meu esitwa ne ya Yesu Kristo. Mesile bathukani togetho na mayamba kwitungiania mwe ine na metungiania na utonyi wanza kama ya mwana wagu Yesu Kristo oyu ne bindela yukita sawitu ungama naitu idionde ungama na alama iweni fees ungama na ala sawitu matena siana no ni makwenda siana ungama na alama omanda we na ni makomanda na ni makuenda ungama mwe alama kwenda promotion na ni mo sienda muno mwe na ne ingi mwe imanenge promotion kuthimbe mwe ungama na kila mundu na alama kweka biashara na ne maiwene bala matonda gwezela bingwa ndesi ya biashara sio asawitu na makethi na mbele na makethi na ukelio munene tunenge kweka useo tunenge kweka na ulungalu na mwe ikia kesi ya kila ngo nundu nese nukia kiasi ana beno toji kwa kukia kesi ya kila ngo na tingo emwaza witu baingwa mundu special idio ndetu isiana sia kwa sawitu na tombwe na mobwa na wako ongama naitu mwe na ala twina mwa katika studio ndoka amatwigisi nundu wathi twina okemathi mandwange ndoka ndwigisi ona kwangu nena ndoka ndwigisi ana asatu ina mwa sawitu twe ya 5 na namba 5 ni namba ya kwa sawitu either kwa wadhimo yu iki walama ya wadhimo kwa mbea oyu nundu muthukomi waku nuwanena na wambi yo ketho na kwa kubika wea ni uwebinda na inundu wea ni uwebinda ndena mbo bikasa witu ungama na kwa noke manenge wadhimo mwingi kenda tuikoma na ebinda inge tukutungie mubea ungama na ndea Kenya yo ndea sa witu endani ya pamwe na itu asa witu ona asumbi ki ungama namo mabundi siondu makeka na ogetukelithia kila undu ne asa witu ogetukwata koko na nene sinombewa nene sinuambewa isitwa ni Kristo Yesu la withayo ninabo yaba mwana kutunga mwe. Amen. Hallelujah. Nimeokoka. Enda. Sitarudi tena Misri naenda Kanani. Naenda Kanani. Naenda Kanani. Naenda Kanani. Kanani ya mbinguni. Endelea. Naenda Kanani. Naenda Kanani. Naenda Kanani. Kanani ya mbinguni. Hivyo ndetu yombani kuthimo uone tu yombani kuthika nani. Hallelujah. Maundu mokite kuka tukayoke wanzuki tukeka maundu tukeka livila nzeo tukakoma nyumba nzeo tukataba niovo umutseo noketha maundu maitu ni maseo tukeka ngwanzeo na kila kindu ketha nikiseo tukathima kanisani uketha kwina muguo mwingi nundu batae muguo kanisani ona mizindiketha ona muguo tuingie muguo kanisani na tujende ya kweka sindu sionde mwe ya mwekenesa na ke mwathima. Amen. Asante sana. Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi.